This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Jingmi jongki pautli ki trok ki bala pensange ha pedeng ka surok mau maram East Khasi Hills ha kami jong ka shitare kunaitung arhajar arpusan kala penduk thia ya ka sorkar MDA2 hadu bagi officer ki ha ban mi bat wat yakinong yalam ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association na ka benta ban penjai-jai ya ka jingdom bat ka jingbitar kinong nya trok kum ban supentep ka jingmi renti kinong nya trok ha kami jong ka shitare kunaitung ban penyeng ya ki trok hapadeng surok kadai hadin ba Menteri Ketenat PWD Road uba Preston Tensong uklam tre ban yakan du yakin nong yalam ka MCTODA na kadaw bakim dan ya ka appointment ka jingpoi jong kinong yalam ka MCTODA ha kerdop ka secretariat ha ka no phai sngi jong ka shitarek unaitung kadai na ka benta bakin yo jing pensyai na ka sorkar halor ka jinga keren ka bakila dap ban yakren ka bai dai bat ka surok subway namar ha ka live hoterek ujilio arhajar arpusan kala dap bandan ka jingaken at hadu baki nongnya trok ken pinkin ria ya kakali pulit na pedeng surong. Haga shitarek unaitung arhajar arpusan kini kinongnya trok haga jing bitar namar ka jingdu kamai ka jongki bat ka baki ladap ban kam baka bun tang ka jingdu nong kilami haga worship ho baje minmit ban khang bet sebak ya ka surok haga than mau maram. Haga jing yo jing tip baka jingmi ki trok kala ban wanra ya ka huri hura bat ban keta ya ka syongsuk syongsengan ki board district harengkar USP kila yo pediang ya ka phun kol na usembut menteri rangba uba Preston Tensong ubala kular ya ka MCTODA bahkan sa pelat no ya ka surok subway kabaladap banshna hakishisngi arsngi banwan. Ya kani la pentip da ucaman ka MCTODA uba amol slander marngar ha ka jinga keren bakilat pathai khobor ha ka step senya jong ka arterek unaitung arhajar arpusan. Kon siang ang kibadang red. Bahabayap ni kipang. Em đây. Lagat menta ni pang ni miok belai kun bam đây. Ni piom mana? Em đây sah ha. Ya ban yap kan kon hiang kibadang red em. Badang ni ngiap. Ukpah preng surok ro kumut nim kuslai. Ni piom mana ya? Lo mau hai kum ngai am sai ma on hani la ai kindu wat pi kum ni te kan khu bor ma sai ma ha ya ra ai se bor Te yak lo tahu. apa ya tu kalau kum ta te la kan kum ta lo ni long kai ka ba dia su pa di aksi ne apo aksi mo apo aksi te itak ni ko jum tu ang ba lai nai la ya la su tu ne nak le presiden pensyai ni i apo itu Long menta long ni pet yang ni mentang ni awak ni orang kan mau pra ru khat pra ribar mau. Penyang amut om kum ni ma penyang. Ladangi perkhat namata kajing sorong nale kajing igu kajungi nale ka igu kajungi kajing sorong amut bangila amut ong ba ilang ngimtip ya kata amarengi yangi mene umkwa ya kendo Henry hadin bagi press ngila frani gi press yangi ya kendo yangi I na kaliang jong I deputy CM menero bila I press ko ba interview ngi let interview ya deputy CM ya deputy CM mong ba na kaliang jonga ngala ula de permshai ba hoy ya ka sokni la dep dan na kaliang jong un supply ya kali banyak dangi. Dari orang banyak keren ya ka DC juga East Khasi bajong ka river. Ida keren me iya ka press. Umne ban ong ba ong mangahir ta. Bila I bangi puli ya ni page ki news mo. Tengi I basa ka tu gawe ka kanhun. Ki bala iyo banyak kendu ya I duty CM. Makiru ke media ki ong ba
arsi. Te kamu mai ong pelai no maki ong arsi. Te deputy CM mentah ka jing banyak ni ka surok ka debet ka tuka. So we ku mangalia keren. Nadu bangi keren. Nama i mena ila ong ida la deba la dep shna la dep long banyak. Tang ba ngin ya konsol ya i DC jong ka is kasil ba jong ka ribon. Nama ria ka order ka penyap ka DC katum ka rukom kan magi polis kita itang kita ben execute ka kam dan raya ka execute order apa na kaliang jongka district decision kamu ba na kaliang jong deputy CM de bang batay tamer kuma batay mo gan kamu buha pa niya kinsak ya kini apli DC kamu ba kumboong itigiwe mut sisi arsi nga tentu ya pilang barokot ba sisi arsi kumboong video executive magistrate mai de video ngin in mairu isomu ba in saya keren lang kibor bahalo tengi teng mut bangi hap yang itu para mangi ho ngila du bun gi jisania namar satu kamlong tenga ngaso ong bangi yang ai jisania Dala ta kamlong apo arsi tenga try ka hok hani ru kayeng Kadai ya. salek mafi kum git no try ya ka ega bodon kam Kadai ya. Kadai. Long arsi na ai up ti eta arsi ni up nama Nakata ka di ka bang si pensailam mo kamday ba ang penbor yung ka asan yang imjudan ba ang penbor mga ni siya dong may tang general meeting imjudan ni la piday na bisoday ba ka ba soday bangi pensailam ya pi teshim dalam soday tingin la le ngam kama ba Kadai. Bagongsan Yang siya orang na ba? tang kawai ka ba ikren isal jangai magistrate jangai kadai banlang nama mairo ngakwa ba inyarap lang kan namtay gangi tu burai la da ka silong teng kren teng tan la sai la long Kelar ni kami ham. long ngiro hakta ka po long kawan yang ketingdom ada yang mana kalau ni kita komisi kementerian lah pensai dak kalau kata ka ban call dia kata ban banyak banyak kali kali naik decision si tengah program mulai kalau komisi dengan rak yang kubor si bor wahlo dan ong ba ya kata arsi ba ipor kita up kata arsi ya hadir arsi kalau mau si kawan aja ngai ke jawab itu yang ni mana kalian jui ke jawab pulang lo si dong klik yang dia tu kawan itu hati kita kan lewat ang mga mo pipa on mga kamlongkam de ya lagi Dang up ya kebor buah lor. Sampai lagi buah dan kalian juga apa ke pipa nang ni ang kai ngan ral kebor nomor kan ni dang sian kidan buka tu kan ni banyak kali sini bu kata ke situ pun poi si buah lor nang lian juga dengan pelek bi terus lontar ke jingas telang situ jumut lang boong mantan kalian presiden yang ba arsni layak soro kalian di PC yang minta ikerman ba kan ulang no peritahi di hari ni minta babal amit kemudian magidan bapang basitom la blok surok ngan ailat ibak mornya sa ile etik arin ki pulis yang pian tangan ba kini pelak sa kanto tu kini koordinat berpi kini yang selesai kini yang selesai Biang. Yang mentalong Dai ngiru kum gino elam mentang ngido lang ni ngin keren be bagi sapa ski media bah ngin ai kum ngin ap hadu arsi saya kamu be kum menta la da ngile hakdak simit dagi bapang kidon ki patib lenti kini ki bawan jungan ru kin sofar kamu ba kami hak ngilong kan sante rela da ngila permana menta media bato arsi pelak chu kamu buat pai ba so pengasuk Kadai ya. Kadai. kan ngile kum ni kamu ba Kathut ya pajak. maka ni jile jong piru ngaso ban ong ba kadai kalong ban pensengau pensengau mo ban pensengau la ni ban pensengau tu bangi wan lang na kaliang jong ki he pulis ang ni na kaliang jong mitset tu tang ba ka ngim dei pat penjenjar ya kam dei ka putlat ta kan ni train na no kam no bentak pet ba ta long ni. Sai lah, saya bawa masuk. Biang. Entah mo. Kaya bandar ni it's a pencari su akan pres. Yang mata wabun balang mudah apa pi ka UI nombor ka RC mata da kamlong mata sedang
kata. Satu Labiang kata mo. Kan long, ada kamlong bro yang mentai ka ngilai apa ka arsi kumut ladang ngilek ngi kumut. Saya pe ya tapor kan. Kada pilih apa kumno kada bangan hapsyong jil mga hapsyong. Marba kam dia sudah keji bakal aja ni bi. Ndai mentah dengan hapsyong mentah-mentah. Dah, biang. Ini pelat lang ni. Mau perkot biang bro. Biang bro ya kata. Ya sebelang mo. Lah sebelang mo lah ya. Lah betul presiden kata mo. Lang den dei, fion mo. Namar ngi karai deki pet ba dah. Kin ho. Ngasay buram sar ya don lang. Don lang long ni pak bu sai. Pelaj suatan nang lihat. Chairman itu kami beli apa masuk ke kawasan. Adin bagi dari kumni malah don nak kalian jom gini di peradekot di badai kita truk atau nyatrok ila hakajingnya jenjar ke jongki ila ayat ila ayat yang di Rasulullah nak kalian ke serkar ke tempat pelak yang di Rasulullah hadin nak tahu nak kalian jom hadin mengalapoi mengalapoi masuk ke dalam son nak kalian jom bisa doktor klip ibadai lu dari video jom kani ka blog soyong ila pentip ba kaladon kata kajinya pinyen kali yang ni ba nakaliang jom di try truck banyak truck lamud banyak jubor dan nakaliang na jong ngaru chairman adim dari jintip dia wan be Indonesia so ani ko momaram pada dim kajinya wan lam ni la don lang lagi nong yalam ba fair lagi mo lagi yalam ba fair nong jom ba job ba juwe ilawan hani pada kalian jom bisa dakwah dan kita strong dan kalian jom ya din melihatkan subuh ya kinongnya kali kinongnya kali bangin burom ya ke ke bangi le i ke kubur bana kalian jom duty CM ilong ba in supply no ya kan surok bari loong bana kalian ka sobriru dan pensiona hadin nang ta kini DC Kibanwan na kalian jom in supply no ya kan surok ini ya kendu ya IDC juga East Castle bat ya ka DC juga Riboy district ba kini ya keren menweng no ya ko ada ban ya ke surok Bagai kaba ngilayo ya ka kubur kaba mentani na kaliam jong DSP jong ke Iskasil ila yatu yang menta bana kaliam kalawan ka punto na kaliam jong DSP jong Iskasil la mungkinna ba RC laiski in pendiang bahaya kata ka sobe ba iloong ila ay assurance ba hadin RC laiski nila ban ya no lembaya kanika surok dan kaliam ga jong nga so ban ay kublay ya kajing ngaplem kajing snolam jong pi kum ki try truck pat kinonya truck ya kajing kerpat na kaliang jong isa video na kaliang jong kini ki paranaya lam mo jong ba job pat jiwe alor kani kajing ya kerpat jongi ba ngini along ki ba yasha mo ngindai banlong ki yasha nimdai bandon kata ka mensi ka ba ka bomsania ya no ada ingin sip yang kajing kran kamplam jong kinong elam mo jong ka sarkar ba na kaliang jong kinong elam ki ba gi magistrate bagi peranung alam bapak jaga bakamiat bangin sim kayaknya kata ya kajing tepat ban lada kamlong adin arsila iski kata tekam de isu kajing bakala kajungi ban ngatrangi rungi ma ban yawan man ya be ang ni bat kam nilerangi la jong do banginuan bat pensai si pensai ya kabom deiru nama lada pi mentangi ya blok kensan krem kanu kajing pentip yu pajba kan wan ra kajing ya pajba bat kani kam kalong be an bat ngaso ban ong ba ladang ile ya kanu ka strike kani ya kanu ka kajing ban blok ya kasurok kamut ba ngidai ban yu iba ibat ba kimdai ban kinong gilang kenya ban mental ladang ila pentip ba arsila iski kamut ada kamlong angka kata ada kamdai su kajing bakla kajomi kata kala ada kajing bakla na gibor tiba alor Yang komentar ya kuat ele gini ya ya mentah ngidai ban corporate ba nakaliang jong bor ba halor nakaliang jong minister ba in charge duty ba dari minister la kunsai ba in sa penbek lamba ka order ka babiang ya lamba IDC jong ka Riboy ba IDC jong ka Iskasil ban weng no e order ban khang ni surok nakal tiga badai ba nakaliang jong USP jong ka Iskasil la airu ka assurance ba supply no ya kanina surah kanina arsila isi dan kalian jong ikentu kay product
ba kata Shibnai Indonesia, Shibnai Arbanai, begini kita pernah dekat jongiru, ndai mangi kita ngalam, renda kita pernah dekat di mentah kita orang bangi Indonesia iskom mentah saat silai kalau tadi kita banginya yang suang, asai suang, karadin arsilai in saat kita order, in saya ada kalau tiga badai. Dah. Jawab. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya